Best collection Mizo channel clear tu te Sipai vek ole kan thlen om te har sat na to mek mangin video bul han tran le tiang u kan riat angin Myanmar khopui nei peido a protest nei na a police sual ho silai me pu awanga zirtop ni February som pakwa anun na chanta nula kum som ni mi khain boral na chuan protester teril ru atina in sipai lal ho an huat na aso san tir sota vo in rin ni February ni som ni a protest po boruwa kangui ruya thinrim na nen mun tam taka protest na ni khain boral na chuan mi puya in rin tok na le in pum khatna asiam bel sota Sipai Sawrkar pai thlaturin anuk ngai zual sau ni inalang Sipai Sawrkar pai thla a mipui sarkar tun din ani theinan khovel ram lian te an ron pen chuak mek zela Myanmar ram then om zinga Indonesia pon ke aron pen vele ta a Myanmar ram om dan chu thillung che thlak takani ti in Indonesia chu aron au chuak ve ta bokani democracy kau kirani theinan malaturin meetinga soiho pui turin Indonesia chuan ma aron la veta ani heti lai hian China chuan thang that la karon tum ve le a Indonesia in Myanmar sipai che dan an du lo zia an pholan hnu lok hian China State Councillor Foreign Minister ni bok Wang Li chuan Indonesia Foreign Minister Retno Marsudi chu biak hlatna mangin ha bengal thuaya Myanmar sipai che dana dem zia chiang taka soilang du si lawin thudik omsa aron soi chuaka Myanmar thil thleng mek chu Myanmar le aram mi puita na thatlan na turani lo henglai ram bial tan po a engma hlok na tur om lo ani thu China hian aron soi chuaka Indonesia maron lak dan chu Beijing chuan a thlop thu le an welcome thu te thok hawa tangtlangin Asian angjong po a malak anin rin reng thu China Foreign Minister chuan Indonesia Foreign Minister hi alo hril ve zung ani khovel mu a moi hnai zonga China a chereng le Myanmar sipai nar kai tu an ni zia hi ram tam zok le US ngei po in an hai si lova mani ril ru lo pui China hian a soi hrat hle ani tunma kum somga chunga sipai ro rel na du lowa mi pui pun khom na a in tun truma mi pui pun khom na hi amuan om zok ni in an soya tharum thona a in thisen chhuah lawa lung oi lo lan tir na hian lamtanga siam zok ti Myanmar mi pui te hian an hrachiang hle ni inalang non violence peaceful protest hi khovel ram hrang te thlop a hlo zok rengani sipai lampo tunma kum somnga chunga an chet na a in a rong lo zok ni in ala hriat ria mun then khata tuilai puile rabar silai mu te an cheleka seiro kher te po an hmang zeu bok kan soi fo thina CDM hi kot thlera sipai du lo na lan tir na satli ringot ani lawa Sipai Sawrkar chu na thok thei lawa siam chu an tum berani bank na thok te engineering lam na thok te damdoi in na thok te le na hrang thok ten civil disobedient movement an zom deuh veka wangin Sipai Sawrkar in rel bol na chu tuna hian a che thei to lo ni bera sipai lam hian sum man turan nei mang to lo ni a soi ani benka poisa umpo an rok du hiala poisa chhut belan tum mek ni a soi ni boka ma se a na thok te civil disobedience movement an tel ve de ufika wangin har satna lian tak sipai ho hian an nei thawa an tal boi mek ani heti lai hian Myanmar an hamte nau te le Aung San Suu Kyi hian a hun lai khan tho ho na thatak an nei lem lawa a hun chungin Rohingya Muslim nuai sari vel zet rampo na ral tlan an oma heti lai hian rol rala che tenen in rem na siamin muan na athlen thunga Rohingya chungchanga khovel ram sarkar chuan an dem viau thunga ni kha namte naute ne na in leichin na tha siam tok lo ma se minority ai o te chuan democracy omle theinan tran rolan ngei thu an soya sipai ro rel na ti to pani theinan
atop thlengin kan beyang anti NLD party mi le sa ni lo point sipai opna hnuaya om chu an du bik lawa mipui sarkar om theih nan an vain an tangtlang ta vek ani ber mai kan soi to angin US UK New Zealand ten sipai sarkar ho tu te chu sanction an hrek to a an rama sipai ho tu te thil nei khoi chet thei lawa siam sakin heng sarkar te hian an rama Burma sipai ho tu te zin an phal sak to lo bok chu tiang ani chuan Indona lo thlengin emo democracy sarkar tharin sipai ho tu te hi man tumin ta se heng sipai ho tu te hi kan soi tak ram ho hi chuan an hum don lo ti na ani Japan le India chuan khothlang ram ho thu hla angin Myanmar ra mipui sarkar tun din le ani theih nan o an ron chhuah thar ve boka India takero hi chuan Myanmar sipai sarkar sanction a hrek lam ala soi re ve lem lawa a thian tharam laka po India hi chu a ri thak ngai lawa a chimuang de uri thin ani hi Myanmar thian tha China le Russia chuan Burma sipai general te chet dan an dem ziana takin an la puang ve lawa a hming mai in a moi hnaya an soi re ve voi chawani Myanmar's Assistance Association for Political Prisoners hoin an chhut danin nimin zirtop ni February ni som pakua thleng khan sipai hawin mi zanga somli parukan hreng a mi somli parukan chhuah to thu an soi to angin su chi hi ramdanga tanga in biak po na man ro la lut le disaster management law bo chhia a puin sipai ho hian thu boy an siam sak kha ni a March ani khata a thu boy ngai to ani le don ani heti lai hian kan zol nei ten an lo soi lok hi mi then khat chuan an soi lar thar mek boka Indonara phlak tak thlenna tur anga kan zol nei kalta ten an lo soi lok le tunlaya Myanmar thil thleng mek hian inzomna anei om mange ti in mitam tak chuan ngai dan lo nei ve mek bokani COVID-19 lo chhuana anga ram tam takin China an ngai lai le China kut thlak cha ka kho chhak lam an thler thup lain rin lo tak mai in Myanmar a sipai ho ten mipui sarkar an pei thla a khowela barakhaya mipui mang ang aw rol chuan khowel ram lian hawa ko chuak ta ani sipai sarkar an hrek ba ka sipai chakna hmanga Myanmar chan chu an hrei lo thu an tong kam le chezia a an pholang hlom ta bok Myanmar sipai chet na a akai kuang ber chu China ani a hei wang hian sipai lal ho dem na po China hian ala chhak chuak do lawa Russia po in Myanmar sipai ho tu te dem na lam rong kai thu a chhak chhuah hriat ala ni lawa US UK Canada Australia New Zealand le ram then khat chuan China huat wang hrim pon Myanmar mi pui chan chuak tura sipai tiran hre lo ni in a lang ta a China ne na engtik lai ma in nel ngai lo India po aron pen chhuah ve nge yarin om heng ram te hian sipai chakna ron chelek ta se China hi aron rik ve phatarin oma Indona a hnai ti an hriat wange Singapore sarkar chuan Myanmar a an ram palai le chhung kwa te an hruai ho to a Japan point Myanmar a tangin an ram palai te a hruai ho to bok ni a hriat ani hun rei taka tanga lo in ve ton to US le China chu Myanmar a hian an in tok don ta em ni ti chu mitam tak ril rulwa tu ani ta me kani Mizo zol nei tam tak zinga zol nei sai khuma hril lok na kha mitam tak soi berani a kho chaka tangin namkol an lo kalanga in uile ar ei theih thil zong an ei buanang sa kho nei lo an ni awangin engma poi sakan nei lo wanga in hmei chhia te an pong sual mai don ani nima sela lalpa in ngatlat te chuan lo hlau su an ti poi lawang cheu kan ram thian fai tu te an ni kho chak nam kol sen ka ti hi China ani he hril lok na lar tak mai thlen dik hun hi a hnai ta mai em ni Burma sipai chet dan le khowel sarkarin Burma sipai kutatanga mipui chan chu an tum mek na dana hian Indona lian tak chu helai hmuna tang hian a chuak hnai don em ni ti chu mitam tak ril rulwa tu ani a Myanmar sipai te hi anin hnuk niam lo emo
Aung San Suu Kyi an la hreng zel ani chuan buaina lian zawk ala thlen ngei rin ani a chuti hunah chuan sangshona in hrek ringot hian awmzia a nei lo hun ala ron thleng nge yang US le khovel ramsom thum chuangin sipai chet na thalo an ti thu UN a an tar lang to a sipai chakna hmanga Myanmar mipui than chu an tum hunah chuan khochak namkol sen sa kho nei lo China sipai te chu an ron tle thlave ngal nge yang he thil thleng tur hi kan zol nei te thu hril lok hi ani lawang ti tu man an soi thei lowa engpo to kila engpo thleng se kan soi fo thina akut pharo pui chunga chuan kan himna omani ti hria ila chunglama kan headquarters khi I bepop reng tiang ukhai ole khati zong kha tuna ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ole